me no ka say sisi Ejisu nyina yetu ubu ye bewo Ejisu me no tie ka say Ejisu nyina yetu o wa say ye bompae ye sisa de na no Ejisu awu is a political party ni nyina wetu ni ka na ko wetu ni ka na kwa ti say obi akọ ba me nim de akọ aya Ejisu aye biti yetu ani braba already we are mobile sia no kwa say bi etwem so pani usu bempa ko bo ni gin to ase e ko kan say usu bempa seasonal prophet later on me am tena say kwan am fa so am address no ma ka say ye ani ti wadu ma obi a wonu video ya onfa enchem nanye buapayo say sebi me mama no ana me dan subi a chese bi ambu no bare ye enfunso na eba me kase me sanse me de ani die ma asofo mpanifo nyina isa omuni wa ye ni hono nti o ma ba bi a wodi awba nukura kutu dwem se de me ka ye no me ama mu se ma anka ne ye kwa me fa so me bo wudi no sebi na wa se me de ani die bi atu udi no but epie prekope anti fa eche me hono Abusia Prophet Roger asome okay FM oni na Romeo akwakwetwe enkomo na abusia wode ensem atuja yebo de rasa ensem na say yebe kai Prophet Roger sadwe de ban Ghana ha na oka edifo wontimi mo edifo beye enum ya wo mo Prophet Roger de enka ho na abusia yebe ho ni nyina no eye ne nkwamhya wo share ye edifa defense minister wo mane bo ama ho a wo trese wo mane bo ama no kwa wontimi anya akonya na kwa nkohia na menkai Ghana fo ya wo we ne kakakato ye wo koda tuntum bi ema sabede o mane bo ama efri mu na wo sign trese abra Ejisu former MP John Kuma eba be free mu no wono so nya ne ho disem sa koyo no kwado onya akonya ekoka kire no na so papa no a hyeda afa anya asem bi o tin commission wie no na busia wo trese ode wasa ne sire mu ai no so former MP John Kuma so eda ne editor na sabre abra okopie mu e wona na Romeo ho no wasan ahete asante a wasan egina Ejisu constituency na wo trese ne ohunu wo Ejisu no abusia enye nika cross wo twenani a eyetuntum nko a na ohunu e wo Ejisu na fe so wasai so de echawpa ekoye edemaso peni reverend wusu bempa wo chrese na no bible asem no se me yabofra no me dwene sa abofra na me nyine ye desabre me gine mpeni dwene prophet Roger say abra na wo ba no na wo hyeda ennim su ye no ti wo kasa ye emre bi e ma na no kotra so peni reverend wusu bempa sabre de wo chrese wo nyini pa wo nya esen a wo de bodompimu nti no wo hu se ne wo kan sa time no enya ade a eye nika na ye eni so nti wo de achawpa kese pa asan akọ edemaso peni reverend wusu bempa ebusia aye too much GH and when you go so we make say beko ya kwa kotie video no ewa na mu nyamotre na etie na ansa na beko no ya subscribe button so watch me ya kai so de bell no ebeka ho se na be na upload me to mpo the first person ya won sabidi ke kebusia be yen konkotie video na ye ba ya be dwaje ntre se bubi etwum achepa na minwa ba se wa na owo Royal TV. Okay. No, you mean interview. Be say question. Be say say how many prophets na you? And I say the types of prophet. It make kasana. I say kasana so the unfunso mpom. Okay. The kobo mi aga semu my of penny of penny usubempa. Okay. The kobo the gin to us here. Okay. Eko kan say usubempa seasonal prophet. Later on, me am tena say kwan am fa so am address no. Ma ka say ye ani ti wadu ma obi a wonu video ya onfa enchem nanye buapayo say sebi me mama no ana me dan subi a chese bi ambu no bare ye enfunso na eba me kase me sanse me de ani die ma asofo mpanifo nyina isa omuni wa ye ni hono nti o ma ba bi a wodi awba nukura kutu dwem se de me ka ye no me ama mu se ma anka ne ye kwa me fa so me bo wudi no sebi na wa se me de ani die bi atu udi no but epie prekope anti fa eche me hono papa di omu ye se me wa se me do bia me ka se we have a seer and a prophet or the move from ko anya odi from sunko every seer is a prophet but not all prophets are seers asemu na amaka no metimi akiri mu kwan bebre so ba ni tintini ni tietie nyina ye se papa adwuma ya ye no ye wadifo ene wo adehufo okay obi abetimi ehunade okay obi abetimi ehunade
konfo betimi hunade sabe bodam ni kretimi hunade bayfo hunade obia betimi hunade aka ana yaka wona oye nyankopon adinfo a omo yankrofo bi a onyankopon aseda afre wo de wo esiwa ma na botaye bi ebile bi onu awurade pese o dan ni timo poadi e de ma ne ma no ode fo omo so obi se roja ye konfo onje ntia ye se ye konfo dabi ye ntia se me ye konfo ye se because bi ya na maka asem bi se ye ma nananu nya omo de okay na sasam na meka nipa ntia se but ye omi ye se amamra ni amane yanto twene okay enti sasam na meka no ana mani pa wuze bi a roja ye konfo but nya sa na tie papa asem ya meka ni mi se obi tie e di asem baba o menka okonfo a on wati ahaban asa ya de fo ya de ama ne ho ato no no so won fa so acha wo sofo a wata ya le fo ma no sisu bi me say okonfo a wati ahaban ade ama ya le fo ama ne ho ato no no so won fa so acha wo sofo a wata ya le ni o ama ne wu betima chirem kakra mami chirem sawuti nyankopon ni a owo de da omo bia wo ya le ni wo wetu aseda ba sa wotu nyankopon ni a anka ba wunu se ti aban we fa eka aban we ho na fa ma yale fo no beto no but the same aban na no ana bible nso say ye ni aduaban ne fa na aban sa yade na bo bia hu hia wa ho ma wo nti nyame ne adunti na obi yare bia sabi wanchi aman bibia ma wanchi ama na wanton ba hu se okonfo ti nyankopon ni okay mama kalesa okay it wetimiti gwa ba haban no di siraka no di ama obi anu na ne ho aton wanyi ni pankwa waje nkwa ho waje ni pankwa ba di omni se ye hu se enkura bata no dua ne ye baako odifo odi wufo osempakani ba de nya no odifo bia peso a kire se chese adwuma nyame adwuma ni nyina no oye one in all osofo ba ko sayade o gonorrhea dro hepatitis HIV they say herbalist one adwuma ni nyina no yaji ni nyina ye they say ama ba ya dia ma wunu wan na ye onyankopon ankasa ni do edusini ani do ye dusini papa so bi ye dusini no ti ahaban sayade na obi yare no ko no ma no ahaban no de sayade a untimi ka chan so bro oya bonsam ya wo konfo ni odus ni ho enokwe ye hwehwa no sabi o obi na mubu obi ye sei ya kwoti aba we ye mfa no ko ma opani asomasi papa oba hwa ma yare onwato bare ne ya de ntuma ni nyina aka abom nti papa wuntimi wu eti nyai de oso de anikai ebe wunu se we na ye onyame dinfo a wuntimi wu da ye ba chire mama ade ache uhuda ko be chire preacher convention mo agie di se what the obua me tie papa da bia me kan sembi o nyame mu se adwuma ayeye empenifo but in the Bible scripture me say by me according to 1 Kings chapter 13:18 when yankopon suma abranti afenu aba na adwuma ama ni kokro so de na nu asem ko kai na kro ni na opani bi ti kro ni mu a onu so nyankopon difo but awurade amfana anka asem no o de abranti bi fi ba bi na bai no be ka asem wie na okono onam kwa so okono so fu pani na waye nyame adwuma ache yes ade na adwene abranti ba no se awurade si ma mi di kro ma mi nu so ana so ke ni nyame nko kwa no so fu pani ni suma se mun ko kan kire ni se that say yes the Lord say the radika awurade say bra be di na ba no obi mi ni nyame nkrofo anti weja tie ya bo pass yenku weja I'm telling you I can give you evidence e pa ya bo si yenku weja bisa se dia na mitie boni ben na roja boni ben na maye se ma wu bibi na maka me no ka se se akra we dia koso adwoso MP na ona MPP na NDC tuntum bi koso de eni nkomo so obe hu ade no waka yenya hu adwuma papa obi de ayinta semba me bia me se panyi bia no anu ko na nim ko ka asem kira me jiska me bia yese me hu ameba be ka kira ma me nya bonsam eduli wonam abeso hu se akwasi firi nyame esa se
akwasiton anointing oil. Yes. And tia classify ni say ofin nyame. Yes. But Kwabena also chere book. Eton. Or chere the will of God volume 1. The will of God volume 2. Walanchi volume 1, walanchi volume 2. It will be gidi o book akenkan mu akoto modi su nyame. Obi su ni gidi o book akenkan mu. O gidi so to anointing oil na so bolo a me ba cho wona wo kan so good. Ana say okoto so bolo a o kan ntina me to so. E say me hu ahi pa. E be ko twa me nko am de ni ahi de no fi. Me no na kai. Okay me jitu. Ana say bi okoto so bolo a anu le be ma ni problem to twa. E ti wa wo tension wo how and say wow. Okay, say mo. It's one book Kinkaya. Yes. Kinkaya Bible. When you let me to the will of God. Yes. Volume 1, volume 2. Okay. As you said, you will do traffic. Now, brand tier 2 book 40 cities. No book we are telling how to be rich in 60 days. No book we are telling you 2 years as when you are rich. Oh. Eti mi gidi ani buku akenkan mu me de kansam bia na mi gidi o oil mu arunchi no unchi mi nka say de obi yenti ti me kansam say before you judge people by what they do, yes, get close to them and ask them the reason why they are doing what they are doing. Yes. Unchi mi nka say abuna bu adwaman arunchi na adwaman a wo bo no e onya papa bla e da abuna be je adwaman bo da no be Dienti no be buada ne ma be buada. I don't know where they shane ma to busan say to busan na say dienti na bana. Yes. Obo adwama awon mo bi a. Woni mo a men jaje no. Woni mo a men jaje no. O ka se preach say yenya bone ye. Yen sachira ya adwene yenya asempa ni ni. Ana ka maya ya omu go street isu. Papa obi akofa ne girl free sama boy. Adi na beto adwuma mu anka ha se ha dan ama ho. Okọ adwuma bi ma no 40 cities. 1 month yes say so for so when you adwaman mo wo preach we wo ko we ja branch na chidi why na beto ado so na esu adwuma no mo be preach we ye no ye didi asafo ne wo no ye di asusu ni panim papa say yes ye kind of the kind of investment church na ye e wo bank egu wono no say the me can will make sense and ye you be aba and ye this church members ni mu a was good sikana ma so ba no de ko ye adwuma ko se de du aso sikana o je ye no obesa dia bro back by ye university sikana our churches bank ye de bu bango and so ma to pure water but we see them say obu fi nyankopon ebi anu odinfo bi hwame ebi anu odinfo bi tie me ye bi anu de ye say wakika abaya bum de aye oil ana oton ye wuli say anu ne de ofri nyame so you can never judge a book by its cover for content ni bi efe but content na ewo mu enye papa osofo bi school no so sore man bo mu tua school fees na coin obaka che say ni di churches ne ka obate ni yo obi andi asori achi ne ba invest mu kwan asori ni obi wanya kwanya asori ba yade yesi enfa asori esika enfa ma asori ba asori sika de ma sofo ba man ko abotire bo sin ade ya eti ka ma sofo eti bo se sofo ma mi be dia dance e kosi ada mo mi na nyame asinoye na be hoda ni Ejisu say amen mo mu ni mi ba junior na anu ya na no ne nam ha nyame adome no kase anu akwa bi America okwa medicine okoye law nyame de won tunu so a eye na sole ba be di adanse praise him ni Ejisu hallelujah enu nyame nko a muni maso mi ameye keje tia run about circle nyame nko a ka enu trade bi fam so pure water me to bi frame say o to bi me dan me ho ka ka eku no so for me adanse a wodi nko asole ba oto offering e ma so for me ba akwa abrochire ka ka ba be ku no. So we can't judge people by how we see them. Say mama bisa question. Say obi a shankom. Obi a kabi. Bi hi na yenyame de. Em de hi na yenyame de. Obi a she asofutade. Obi a asofutade shankom. Papa de o mni say. You don't really change it. The next 5 years to come. The youth uprising is coming. In all sectors, in ministry, in business, in education, everything. Papa Manti ane sorry. Now the only say, me see there is we don't have a fake prophet. Me say you fake prophet but me ma di suye mo no. Dia no be a fake prophet. Onu say papa, obi baba ono de ne hawaba. Obe chira na dia so onye, obe ye enso be. But
this before from about the different problem about better never solve it the mission ko akwasi wo na de odi ko anya yie me pa che ofiri wono nti ose so awon ni na we papa nkom hye ne de ebeba aba problem e o Ghana ne se de wadi kan pese de ofiri ase ba no ebeba okay it will be swale a de ebetumi aya ne se yebeye de ebetumi bia se ebeka wase fom bra na wo peja no obi ka wase fom anka wo bie ba de oni yese obi entimi nka de nyame peso ya se fom okay emranti ya besori asenkom emaba wa besori asenkom enu na efo feeling nyame asem osi bra ni kwa wi ya mehwi adom enti na yo nyame difo ne se ono kwa na yo difo awaka osi awrade wani hwa se jezi be pami akume wa mo me wo ban na mi wu a azaza ba na aka upa wu se si ahwe I have over 400 men am sisi o ma me do mbeye edi papa every blessed day onyankopon busufu odi ba adwumani but maturity ayantetiye papa no medical na betetiye mrantie na ayeba sade be ya asem we yakani sei we yanyani sei papa fo no nso ne binom ewu sa mrantie ni bi sode abusi dabi na basa nyame wo he anu ni asem no papa ewia mema odi no watie sameti ani akobopo ko fam nante afi baby shuru mekume na mi ko sha brante no bo nipa ab adi audios ama mi se yenkokum sofu roja ne bone ne sen roja boni a waye ye nyina ne sen wa hu bibi na waka o shenkom ni di peja ni di papa ni di peja obeji yadom obenya ni munyam etiye nkuni firi ho be ko no ho empanifo be kon ho sabi obi be didi amani bi adi na konwa ba akopɛ na esu ye nyankopɔn ahini akonwa ana ye nyiro bi atami fi akonwa ba betina konwa na ho na ɛwo ne esu a na bi aso mo mpanifo na num na mo num ya ma de atina fa wo no enkura nso abase e betafre wo se da engu fom wo betafre die asaba na aka no wo betafre die pa de ebegu fom enso so wo fom enti say aduane ne bi mu dia o ma dia me abura ne bayi enti o mo nsa da so sim onyi ni sana do sa besim na me question say ampase nyame na afre ne ba na obi so obekuna nyame ye den papa di o mu ye say aso we am kan dia say bebo papa so wi ana say open no correct ya de adwuma ne open no correct fine osofo me no chen amare obi na da me sofo iko mu okay obi di tunu ko mbedi won adanse by the faith okay o ni gidi o papa ye osofo gina sorry dem preach protection say radi boni pa ho bai ama nyame ma nya gidi e bi ato bandos atoto mo nsa e bi ato che di oto enki to di oto we to wo nya gidi e won sofo nim say radi boni pa ho bai ba sofo gina property super so ase no body guys ejina bonte me ka mu pump action esem edi entia ese na adum se enipa nyana obekuno ampa nso nipa nyana obekuno edi du ba bia awurade frɛ wo wi a obo nyansa papa ma joti awurade frɛ wo obo nyansa opa wo se kokuma ase asase bible say asase ni mu adedebo eye awurade dia eti asase ye awurade dia asase bi o ga na bia na eye awurade dia odu manhia yes kura yi fi ona na chi kwaye bi da ono ma ehye ye kwaye so wo si nyame afro sa asase ani mu adedudu ye awurade dia kotwa bi wo fa si aso dan na we de besi na ya nhwe de besi sanke ye awurade dia ka wura ma o si mi onyame akoa na nyame sa wo so wasram ti se Jeremia de ni wasram sa men ka asempa enti asase ye da manhia yi awurade si metwa bi mfanya asore o se wa de nyina ho kwan anu ni asem no ensunye ni nyina na fatayi eti papa awurade betimi afro na so du ba bia nyankopon ban bo de ba ma wo no aye se gedi ko be yi asutire ebi an sha media me ka sha bo ya bo pa ye be ku wa yi asutire onye yi asutire wi a ya ka ya hunamu an bible me se Ghana ha so bi twate wo so be ku a fanema police esa sa on kan sa keke obom pa na awurade antia do be ko aduo so odo ko aduo so na malam konfo antimi anya obebo pa physical ama ya ba be ku etu ni obi nya asem asim be ku a emfa wo sira wo so
fanima emra ne yede endi obi amro mra so papa adwuma ne sese na ayehu wow obi mu tie akonya no so a omuso omumu obi ma metina so da ba de wade ne here na munim saafo no papa me die adikan no so papa love mu a wonni wa ya na wonni experience it obi ka utie bi na de bi ase okotoku ba me bedru ba bi na awade gusu hu me mobo no mi islam e ka che say Ghana sofo ni binom omo ye wudifo acha nkrofo a omo che sebe land out for asofo no bi I am telling you awudie ni adwemboni e wo mutirim pasami kuminya adufuru pe onu kwa pese yenga se roja na mo bopa na mo omo seti ama omo de me set up yanhwe bibi ti say me ma prophecy with date e kan kejetia adumje ya hie me kama date on this date me will say ja to honom di mpanifo mi enhia na de mahu no papa me chirechirem obi antu ana mo amfa moa eti de mi ye say so bi sha me nkomo a na ko akofa ne prophecy no na wa ba betwitwa ho na wa ba beka ama na ye minim o kama na ya akono say wo kam ye hu say wona wa be papa na be nya film me no ka say sisi ajusu nyina yetu obu ye be wo ajusu me no tie ka say ajusu nyina yetu o wa say ye bompae ye sisa de na no ajusu awu is a political parties ni nyina wetu ni ka na ko wetu ni ka na kwa ti say obi akọ ba me nim de ekọ but ise me ka say me frani amantuma ta kwa ti say me tuntu ajusu o ka say wa bebuom me ka say wa bebuom me tuntu as is there politicians na MPP for na NDC for na black we share red this I will cover sanity aya juice aya biti etu ani braba already we am abolo sia no kwai amen entabusi a prophet soldier den nsem ya odekotu dwa ewo OKFM abra na Romeo etine dwoma wodi ne dwuma no eno na yakwa akuti abano mesrese ubeja wadwentre ewo comment section ho ede amanrafe all the social media handles no too much gh or subscribe like ya share na fofo so enye bi ahwe ni din no dark gold macra